Здравствуйте, уважаемый Пол Гобл. Я вас представлю для своих зрителей. Это Пол Гобл, американский специалист по религии и национальным вопросам в Советском Союзе и постсоветов. Я бы хотел сегодня с вами поговорить по поводу чечено-американских отношений, да, в которых вы давно принимали участие, принимаете и сейчас в какой-то степени участие. Также вы были знакомы, как вы мне ранее говорили, с Абдурахманом Авторхановым, тоже старый антисоветчик, который похоронен здесь, умер здесь, в Германии. Я бы хотел бы вот начать с вопроса. Я знаю, что что был комитет помощи Ичкерии, куда вы тоже входили, и много известных фамилий туда входило, и вы в том числе. Вы могли бы об этом рассказать? This committee was formed so that there would be a focal point for explaining to Americans and American officials why Ichkeria was an utterly legitimate case of national self-determination, and also to explain that if that attempt at national self-determination was suppressed, there was a great danger that Chechnya would become dominated either or both by a criminal element or by Islamist radicals. Dzhokhar Dudayev was a committed secularist. He is a hero of mine because he acquired his understanding of what a national movement should be from his time in Estonia, and he believed that Estonia could be a model for Chechnya as a country that was secular, modern, and integrated with the West. As an American, and as the other members of the committee felt, the United States was the first country in modern times to break away from an empire at its start. We can hardly oppose other countries, other future countries that aspire to a similar place in the sun. And that united all of us in our support for Ichkeria and for President Dudayev. Thank you. Я бы хотел еще у вас уточнить. Можете рассказать, вот вы наблюдаете, я наблюдаю за вами в Фейсбуке и вижу, что вы активно продолжаете исследовать путинский режим, постсоветский, КГБшный этот режим. Можете схожесть этих двух режимов, советского КГБшного и сегодняшнего ФСБшного режима, схожесть и различия назвать, какие вы видите, и к чему это может привести? The Soviet government was a horrific thing. It did many horrible things, but it was in many ways a disciplined, effective state. That is, decisions were made and they were followed all the way down. People did not engage in freelancing and violence driven by personal concerns. There was not banditry in Soviet times. Under Putin, banditry has become the national defining characteristic. And in many ways, that is far worse than living under a totalitarian regime. It is living under a criminal regime. And so I would say that today, the peoples of the Russian Federation are suffering even more than was the case for most of Soviet times. Not all of it. There were, of course, the deportations and whatnot. When a state
becomes a criminal enterprise, then there is very little hope that the people will have their rights respected. And we see under Vladimir Putin a criminal state, the emergence of a criminal state that is unconstrained by even the constraints that existed in Soviet times against the KGB's perhaps natural inclinations to engage in criminal behavior. Да, спасибо. В одном из своих эфиров депутат Чеченской республики Ичкерия Хусейн Исханов рассказал, что США выделила Ичкерии гуманитарную помощь зерна в объеме, я вот забыл в каком количестве было, но на 2 года для Ичкерии, для 2 года вот, запаса это было выделено. Скажите, пожалуйста, какая еще была помощь со стороны Америки, со стороны Соединенных Штатов Америки? Какая помощь гуманитарного плана и какая помощь политического и, может быть политического и информационного, да, плана была оказана Чеченской Республике, и оказывается ли она сейчас какая-либо? The most important thing we could have given and did not go as far as many of us hoped was moral support for the right of a people to choose its own future, and opposition to those who are trying to prevent that. There was some limited humanitarian assistance. In many ways, the most important thing that the United States did was to begin the Chechen service within Radio Svoboda. I'm happy to say that I was one of the people who was involved in some of the decision making early on about having a Chechen service. It's absolutely essential that the people of Chechnya know that others care about them. I know how important it was for the peoples of the Baltic countries to know that the United States was paying attention to them by its broadcasting to Chechnya, and I would like to see it broadcasting to many of the other submerged peoples in what is a prison house of peoples, otherwise known as the Russian Federation, because I believe that if people know that others care about them and are paying attention to them, it gives them courage and encouragement to continue the fight. If they feel they are ignored, if they feel that no one cares, the dangers of apathy and radicalization increase dramatically. The entire world would have been very much better off with an independent, secular Ichkeria than it will be if that is perverted as a result of Russian oppression into either a bandit state, which is pretty much what we have now, or into an Islamist radical state, which is what some of the people in the mountains want. Так, thank you. Вот в своих эфирах я часто говорю, что США является нашим другом. Есть Радио Свобода, как вы только что сейчас сказали, на чеченском языке, и это большая помощь для нас. Хотя, на мой взгляд, редакция могла бы вести чуть-чуть активную работу в этом плане, на что некоторые заявляют, что это не так, что никакого интереса к Чечении у США нет. Как вы считаете, есть ли какая-либо стратегия у США в отношении Ичкерии и всего Кавказа на ближайшее будущее? Вообще, есть ли стратегия по отношению к нам? Рассматривает ли вообще нас как-нибудь? I wish I could tell you that we currently have an agreed upon strategy for supporting the peoples of the North Caucasus. Regrettably, there are many points of view, and no one is currently dominant. There are those of us
who believe that all of the peoples of the North Caucasus have the right to be treated fairly, equally, legally, and have the right to pursue national self-determination. There are other people, however, who have been convinced that these peoples are all going to become Islamist radicals, and therefore it is better to have them under Russian control than allow that to happen. And there are still others who think that the North Caucasus is one long bandit state that no one controls. So I believe we need to articulate exactly the kind of strategic vision that you would like to see, but I would not be honest if I said I thought one was in place. I think there are the people in government, people in the analytic community are very much divided. And please remember that while there are hundreds and hundreds of Americans who specialize on Moscow, there are very few people who specialize on Chechnya or Ichkeria or Dagestan or South Ossetia, or go on and on. Very, very few people. I worked many years ago in the Bureau of Intelligence and Research at State Department, and in the summer of 1989, we did a survey looking at how many American government officials were working full-time on the nationality question in the Soviet Union. We discovered that there was one, namely your humble servant. Now, I'm good, but no one's so good that he can keep track of all of those. And so I've tried to do my best to pay attention to all of the peoples. In the nature of things, where there are crises, I tend to pay more attention than not. And I've been pursuing that now more than 40 years, and continue to write about developments among the non-Russian peoples of the Russian state centered on Moscow, because I do not believe that that state will exist in its current borders within the next few years. I think that we are on the verge of another stage of the imperial devolution of Russia, which began really in 1901, and we have seen several cycles. I think the next cycle is coming, and I think it's important to be ready for that. I regret to say I don't see either the United States or Western countries more generally prepared, just as most of them were not prepared for the demise and disintegration of the USSR. Up until the very end, people could not imagine that a country with nuclear weapons could fall apart. But nuclear weapons are not very effective against a mobilized population that no longer wants to obey whatever the person in the Kremlin says. And that will be true. That's true today. It was true in 1991, and it will be true again. Спасибо. Вот еще очень важно, как являясь правозащитником, юристом, для меня очень важна правовая сторона вопроса, которая вот происходит, на сегодняшний день происходит с нашим народом. И вот за последние 25 лет граждане Ичкерии разной национальности, пережили геноцид. Мы подали заявление по этому поводу 23 февраля 2018 года в Международный уголовный суд в Гааге. И сейчас ситуация находится в Чечне под гауляйтерским управлением России, Кадыровым, которым Путин контролирует абсолютно 100%, напоминает время сталинского большого террора.
На сегодняшний день мы являемся самыми ущемленными в правах людьми в Европе. Мы находимся в Европе, и наши права, даже в России мы самые ущемленные. Хотя в России почти все ущемленные в правах. И вот у меня вопрос. Может ли мировое сообщество и в первую очередь США обратить на это внимание? Как-то нам помочь в этой тяжелейшей ситуации? You have, by the way you have asked the question, you have given the answer. First, before the West can do anything, the West needs to know. The fact is that the number of articles and books and descriptions of what's happening in Chechnya today, which I completely agree represents a continuation of Stalin's genocide in a criminalized bandit form. What the Soviets did was state terrorism. What we have now is banditry. And in some ways, it's not as effective, obviously, but in other ways, it's more horrific because it's not contained in any way. So the very first thing that has to happen is for people in the West to know what's going on, for people to talk about it, provide testimonies of it, so that people will be aware. I often say that good information will not guarantee good policy, but good policy won't happen except as a random act unless you have good information. Right now, I don't think many people in the West understand what is happening in Chechnya or elsewhere in Moscow's empire. And I think that unless they learn this, they will not be willing to make the right choices. I'm absolutely convinced that when Americans understand what's going on, they will creatively come up with ways to counter what Moscow is doing. Right now, however, most of them remain fundamentally ignorant and therefore often fall victim to Russian propaganda. Спасибо, будем надеяться. Так, и вот следующее тоже связано с правами человека вопрос. ОБСЕ создала комиссию из 16 стран в 2017 году. Известный случай, когда убили 27 человек, задержанных молодых мужчин, обвинили их противниками, там, исламистами и так далее. Это любого обвиняют. Меня тоже могут в любой момент обвинить, и это уже распространено. И комиссия ОБСЕ создала из 16 стран, запустила программу по расследованию и мониторингу ситуации по правам человека в Ичкерии. В данную комиссию, московский механизм, входит и США. Это для нас неоценимая, просто очень большая поддержка. Известно ли вам что-нибудь о данной комиссии? Знаете вы что-нибудь об этом? Oh yes, I mean I have seen their work, and yes, it's valuable. The problem, however, is that it is sporadic. It is focused on the West's understanding that all human rights questions can be reduced to the treatment of individuals without much recognition that groups, nations, have rights too. If you analyze the situation in Chechnya purely from a perspective of individual rights, you will learn many things. But if you fail to understand that there is also a group right, the right of a nation to self-determination, if you don't pay attention to that, and that is something the International Monitoring Group doesn't do, then you will miss a major part of the story. The West treats human rights as an individual question, almost always. It's important that we talk about the other part of human rights, which are group rights, the rights of nations. Окей.
И еще один у меня к вам вопрос, тоже связанный вот с этим делом. У меня дедушка мой говорил, если ты чего-то хочешь добиться и стучишься в какую-то дверь, бей пальцем по двери так долго, пока палец не пробьет дверь. Ну, добивайся своего. Поэтому мы будем добиваться, я дедушкины слова хорошо помню, и поэтому буду добиваться, сколько мне отведено в этой жизни, я буду добиваться справедливости. Дай Бог. Я вот хотел спросить по поводу, вот вернуться, я вам говорил по этому уголовному суду в Гааге, мы подали на военное и политическое руководство России за геноцид, военные преступления и другие тяжкие преступления. У нас заявление приняли, но не приняли к производству. Все чего-то побаиваются, да, будем честными, Россия очень опасная и подлая страна, да, они могут сделать, ну, и сейчас Путин там является полноправным хозяином, поэтому чуть-чуть политические какие-то моменты есть, но мы будем добиваться, в эту дверь будем долбиться, конечно. Вот я бы хотел бы у вас спросить, почему вот на глазах вот всего мирового сообщества произошло вот это жесточайшее преступление против нас. В какая-то степень наша вина в этом тоже есть. Я, конечно, понимаю, что были ошибки и даже, может быть, преступная халатность, да, как в юриспруденции это говорится. Но при всем при этом был геноцид. Почему сейчас, когда у нас на руках имеется огромное доказательство, почему мир так глух и слеп к нашей беде? И поэтому чеченцы сейчас замкнулись в себе, как Конан, бабочки, гусеницы закрываются, и мы ни с кем не хотим разговаривать, потому что не верим никому. И вот я хочу разбудить чеченцев это, объяснить, чеченцы, не все нам враги, у нас много друзей, мы должны показать, что мы нормальные, цивилизованные люди, каким был наш Дудаев и так далее. First off, you have to convince people of the justice and importance of your cause. That takes a lot of work. The less power you have in the world, the harder it is. But it is not impossible. We have seen many, many places which everyone thought would remain forever under the power of someone else. When my country broke away from Great Britain, the most powerful country on earth, there were many people for a very long time who were certain that we could not win. When Estonia, Latvia, and Lithuania were occupied by the Soviet Union, there were people who could not believe that that would ever change. And there were many governments who didn't expect it to change. But it was the long, slow slog of convincing people, of bringing the facts present, not expecting quick victories because there aren't going to be any, but to be ready for when tectonic shifts in the environment happen so that people will know who you are. I don't think that Estonia, Latvia, and Lithuania would have recovered their independence when they did, had Soviet power not effectively collapsed in Moscow. But it is true that they had people in all three and friends abroad who were ready for that to happen. I can only say that the people of Chechnya need to take a similarly long-term plan, a view of the world, and recognize that it is not going to be easy, that the forces arrayed against you are very large, very powerful, but this is the image I carry in my head and that I advise you to carry in your head. Anyone who has a sidewalk made out of concrete knows that the sidewalk always looks strong until
a single blade of grass grows up through a crack and begins to break it apart. The grass wins, and so too do people who have right and justice on their side. Да, будем надеяться. По поводу стран Балтии хотел бы сказать, что они 50 лет, да, как вы сказали, были в оккупации. It was a long time. Да, очень долгое время. It would be wonderful if the world were so constructed that they had been freed immediately after being occupied. But we know the world is not put together like that. So it's time for long, slow, hard work to recognize that every time there is a meeting, every time there is a discussion, every time something happens that allows one to get coverage in the media, every time someone is ready to do something with that. Will that guarantee quick victories? No, but it will ultimately set the stage for winning. И да, будем надеяться, что мы также заживем свободно, и будем надеяться, что также войдем в НАТО, и будем, хотя бы наши дети и внуки будут в безопасности. Хотя бы, да, дай Бог, чтобы больше геноцида над нами не было. Уважаемый Пол, большое вам спасибо за то, что ответили на мои вопросы. Я уверен, у меня канал чуть более 2 месяцев и очень сильно развивается, многим чеченцам и другим людям интересно смотреть. И я уверен, после того, как выйдет наше видео, многие зададут очень много вопросов. Поэтому, когда у вас будет время, я бы хотел еще раз с вами или систематически встречаться, если вам удобно. I'm honored to have a chance to speak with you and would welcome having a continuation of the conversation. Thank you. Thank you. Thank you. Хорошо тогда.